Isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ukwetia Vilingi wa Mauvoo na muthanyani wa muthi pe Mauvoo kauta ala ni kumbanisi ambayo tweet @Mutongo TVKE @director mwema tutumite #Vilingi wa Mauvoo namba ito tumanu ne ile 395 namba ito tumani mukubi ne ile 395 muthanyani wa muthi ni okulite kana utavi wake thangathi no tonya kwitha wina maundu mathuku nthini wa mawithululo komaitu kana utavi wake thangathi no tonya kwete mathina nthini wa mawithululo komaitu nene ninaitundhi na mitandao itu yamekumukanilia YouTube ni Mutongo TV official wa thiende nthini wa mutandao wa Facebook ni Mutongo TV wa semba nthini wa Instagram ni Mutongo_TV twambe na unenanye na Vilingi witu wa Mauvoo muthanyani wa muthi twi wambia nthini wa county ni ya Masaku nita county ni ya Makueni nita Steven Mwamani na ukethia na udhocha Zama ya Senate ya ithekana mawithululo kone atembea kuyatho wake county ya Makueni kwithuki cia maunyungu nisio ma enenthe ma kisioki kumana na kwa silanga wa thwake silanga olawe na lato wa silingi bilion miongo nyanya na ile UNND alama ithulukite silanga o metatakana ni manangiwe mali yo ivinda ila silanga o wakawa na endi ni makwatite makono maingi na mathina maingi kumana na kwa silanga o na endi mwandikito wa Mauvoo kumakisioni Caleb Chalo Mutunga ni wende kwatia ngeweno na ende no kwethia aikwetia ngeweno kwa ulikunthi ni wa Vilingi wa Mauvoo saa 1:30 na saa 3:30. Naende tuisonga nambe o Mauvoo mekonete mawithululo koneka na methana 10 kuma gavana wa county ya Kitui Charity Kaloki Wangilo kumya mwamulo kusia utavi wake thangathi usini wa Kivou ulawe sub county ya Muingia katika county ya Kitui munini wa komanda wa polisi thine wa sub county Nicholas Mutwani wa Semedho momengu no kuikithia mwamulo o ni watiwa Mutwano kuetakana nimekuikithia vai ona iloli yemwe ya kwatava kithangathi yetikilwa usini o governor o no na kulilia andu matave kithangathi kisioni cha Kiromboka kila kitu na silanga wa Kiambere Lina wa Musangi enange wa iyonde Matuko ikomiti na wa gavana wa county ya Kitui Mwandu Charity ngilo kuvinga ukui wa kithangathi usini wa Kivou yu vai maloli mauku wa kithangathi kiimalika usini o ndeto isa ikitho ni munini wa OCPD sub county ya Muingia kati Nicholas Mutua onene obisini wake Mutua ni wasekana ni mongelete patrols ya kila muthenya na utuko ni kana kuikithia kana kithangathi kiki ukuwa fungwa kila pahali kipika yote na kweli tumefunga kipika yote oingene wasekana ngalila si ukwato siulika usini uma obisa ani mosithake kotini kwa masitwa nitawa Nicholas Mutua the deputy sub-county police commander ba Mwingi Central ni kwache kuma extend the governor amina kuweka public participation na sensitization ya andu maiko kwa kithangathi usini wa Kivou nini ende na kuweka kuimprove na kuweka daily patrols day and night na kuma ebinda juba ingali la kulika usini osu imande niande na kuweka a lot of strategies nikendangale ila ikwisa kulika usini osu ni tumekwata atuimidha cha kotini lakini so far tangu gavana toke waingali ila kulika usini osu gavana ngilo na vingi ukui wa kithangathi kiti na malalamishi maenenze makisioki Useu wa Kivou ni wa ikalimandwa imekwatasia muno kwa kutava kiwu na kunyithia indo sio vamwe na uimi. Biashara cia ukui wa kithangathi kaunti ya Kitui vamwe na uvivia wa makaa nisongamiso ni bunge ya kaunti mwaka wa 2018. Anybody who wants to carry sand will go and carry sand at Kiroboko. Kiroboko, we have a lot of sand. I want to say anybody who wants to carry sand,
should go and carry sand in a place called Kiroboko. It's a lot of it, and we will authorize them to do so. But any other river in Kitui, we have said no. Kuma sub-county ya Mwingia Katengo, ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Musangi nondo wangewesia kututethesia ende kusisia kana neto ekalia mawithio lokoma itumia masiona nicho kitumi mwenda musese ni okuliti kana utavi wa kithanga thino tona kuete mathina thini wa mawithio lokoma itu ndomeo tumani mukuvi namba itu ni ile 395 ile 395 nene tuisonga nambe kauntini ya Mombasa kana kitambasi Mauvoo makoneti Kisomo ni kana aungamei masukulu wa musingi wa Freya ulawi sub kauntini ya Nyali kaunti ya Mombasa no kumya wetano kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kusela muveni wa madhau kumaki ya kiwanza cha sukulu o nondo kila matumiane kinini na siana ni mbingi munini wa mwene kivila wanzama ya utongo iwa sukulu o Wilson Ochieng ainena na Vilingi Wa Mauvoo ni waisi kana vemu isi wakulia kwa kiwanza ki nondo amanyiwe ne matonya kwekoni na utumi wanda wasia kumila kedha makedhe wa matonya kumalanza wa sukulu kwesela mbodhi siya kiwanza ki ona uyovu Mbunge wa Kisioki Mohamed Ali na waisi kana milioni muonza nisi avadhiwa kuseovya kiwanza ki indu tongoi wa kaunti ya Mombasa no masi ya kwaka kiwanza ki Angelina wa Muse enangeweno yonde. Kuyanana na Wilson Ochieng ula ni munini wa mwene kivila wa bodi ya skulu wa Freetown aweta kana tavengu sanesosia kuseovya kwa kiwanza ki aikulia serikali ya kaunti ya Mombasa na ungamei wake na ndokia maendeleo ndini wake liombunge kia Nyali kana CDF mabikie kuseovya kiwanza kiu. Wakati pesa zilipotoka na wakati kila kitu kilichofanywa unapata kwamba sasa inazuiwa. Na sasa swali letu ni kwamba mbona kwa mwezi mmoja kiwanja kiko hapa hakijatengenezwa? Kwa hivyo sisi kama board tunaungana tukisema kwamba hatuna shida na mtu yoyote ambaye anataka kujenga. Sisi tunataka kwamba kiwanja chetu kijengwe na kishajengwa watoto wetu wawe safe katika shule. Manake ni wawetakana amanyiwa maskulu otame muisioni munene kumana na kwithi wa Kisioki na atumi aingi mandawa cia kumila aiweta nonginya kiseuvwe na kwikiwa wiyonekana kusia amanyiwa kusoma mituo mithuku. Mazingira ya shule sasa kama mnavyoona si mazuri. Watu wanatumia madawa wanakaa hapa, watoto wetu wanakaa hapa, kuna mambo ya madawa, kuna mambo ya zile syringe. Hasa mtoto akidungwa na syringe hapa na labda mtu ako na HIV itakuwaje? Kwa hivyo sisi kama board tunaongea kwa kauli moja na tunasema kiwanja hichi tunataka kijengwe na kijengwe ili watoto wetu wawe safe. Na kikijengwa kisiwe kwamba kinajengwa kwa manufaa ya watu kidogo. Tunataka kijengwe kwa manufaa ya watoto wetu 2500 ambao tuko nao hapa shuleni. Nake mbunge wa Kiliombunge kia Nyali Mohamed Ali ni wawetakana tamana avadhite shilingi milioni muonza cia kuseovya kiwanza kiu kuma kinandoni kia CDF indi kinabikia kuseovwa. Kata watoto wadogo 2500 children ambao hawana mahali ya kusomea na kuchezea. You can imagine it's break time and they can't play. They have decided kuleta goons hapa kuchunga hii kiwanja every single day. Inalindwa na vijana wanazuia watoto kwenda kucheza. So it is not in the budget. This is the entire budget that we have downloaded. This is the map of the school. Wengine watakana maundu ma kisomo tamata ile ite kuliko maundu ma siasa ayasia itambia elu ni kuvikia kwoso ni kana kiwanza kiukiseuvwe. Children have no place to play and they are lying to us. They are saying that wameweka kujenga. It is not in their budget. They are just trying to delay NGCDF. Hii ni budget yao ya mwaka mzima. Kwa hivyo hawa watu wanatumiwa hapa kuja kutuzuia wasijaribu kuleta siasa katika mambo ya elimu. Mutatupa nafasi kidogo. Yeah. So these are the young men wamewekwa hapa kuzuia watoto kucheza katika kiwanja. Sukulu o Freetown wena siana ngili ile na maana 5 ila kwa OUU siendeni kudhinika ni vandu va kuthaukia. Kuangalia pale ndani ni mahali padogo ambapo watu 2500 hawezi kucheza na ile social distance na pia mnajua tuko katika hali mbaya ya corona. Ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Naendi ngewesu yake Angelina wa Muse inenga mwana wa kunywa kiuva ini ninesio kedha tena Mauvoo tenda metro dhina ndo soma utumani waku umwe
waite ula mutongo ipatwa mwane boys kuka wa sukari tusongete imwe kwa imwe na Mauvoo ma mutongo TV mesawa tena sana likana ni quality kana utavi wa kithangathi ndini wa mbusi si tunotonya kwitha utonya kuete mathina ndini wa mawithi ululoko maitu nena ninakwa @mutongo TV ke @director mwema #Vilingi Wa Mauvoo namba ito ya utumani mukuvi ile 3-1-5 ile 3-1-5 nisio kethetie itina wa vindeta ya sa twithiani siasa sia misiene mamlaka ni kama huai siku moja utakuwa hauna na mea kindu kindi kithuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii, lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8 siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba ekaine nene kikamba mutavionu ngwasi kwambua tuenda ukoma ni amesa ni ndeu twikali kwikwali mukona muthama sembeta twekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na ngamo tungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki ni sana mpaka chuo cha Mukamba kisi wonzao. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Benga solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza isoichajiza dinomana misina pupa ya maisha kweli. Moto inombete sia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula nothie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine nothie bagwa mitango ndipite niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa 111. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Inyakalete? Nenda kudisa ni ndiri ni kungo sakale meeting. Le usine ko kwaya noka. Kana te kutia le unene kuminea. Kwanza wewe unetilanga ntima ni nyosu. Mbikene sa moka nini ndi ngo kwaya noka we. Sawa ni nyosu. Nyakalete? Ngimene ya mtu weba? Ita wa ra premium. Ra mudei sangu lunga mtu ni ngai sawu. Kwa kampuni nje ba andika wone. Nenda ra premium. Oui, there kalete. Njalo. Inde watu mine ngima. Ona kwenda muti ya nduzi yote dukani ngo mtu wongi ngone ngembeza. Mtu wa ra premium ndi mtu woti ya ngima. Ona meeting na ngwenda akoni. Ni wana meeting. Mutu wa raha premium ula niwo wito wa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuve naku witisie mutu wa raha premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa raha premium utanu wa musie. Ni movie ya mwenda museisi nundo wa kwende na kuatia Vilingi Wa Mauvoo va Motongo ITV ngwatanio ya mukamba na wimbea George Kivindu kumachuma na wimbea Motongo ITV Vilingi Wa Mauvoo ukwati tinesa ni movie ya muno nina ukethia na na udhoche nikenda twende na kukwata Mauvoo. Mwaito alama twa yasia utandithia wa ukui county ni ya masaa 10 yasia utandithia uno vuiletwe ni mathina kauta na hivyo ondo vaendewa makakola utandithia u mainana na Vilingi Wa Mauvoo atandithia ani maasia kananga alama ya maisha ni ambatite muno na vaita ukaoleka na viasala ukathuka. Daniel Mwongela mwandiki twa Mauvoo kumakisio ni cha masaku ni wewe nange weno. Itina wa kiseseki kumanisya ngiwaya usio wa marutiva kauntini ya Masaku yu akala mathukuma kauntini ino ya Masaku nthini wa uteleva wa ngalisu nimelesya kana uyo yu kwa ndwina ukwati vaita uende na kuoleka na melasimika kuthukuma nikienda kuanisya mavatamo ma kila muthenya. No tatukita kuka kitindo nondo tuikolo wia serikali ndi tunenga wiongi. We are just here to earn our daily bread. Kila tukwata ano cho tushukuru. Nondo tuina option. Ono uyovo nimelesya kana ivindani la mandika wiani uyu weo wa musio lakini yu ukwati na mausio ala mauka wiani ni maolekile na makilili ukongo na kuweka mawiyaya. Ona likile nondo kumatene nendeleva anambizi othukuma utwangali tene. Kama sababu makuandikwa mbesa ilo kuipwa. Nona sita ndona nondo wengo ba transport inengo ba rent na kitamwa kuiko kala kwa na kuthukuma uyo wa maruti. Na kimwene kivila wa maruti ile kuana kumava musieni wa Masaku kuthika telembo nukuelesekana serikali nialete ulikila muno na kuisya athukumia ala mathukuma nthini wa ukui nundu wiawo wende na uthuka na nivatoneka miaka niyukite kwethiwa wiawo ukui wende na kuonza muno na mwene nthi kuumia kwa oju mena thina na uwea waisio cia wia kuma ba ngali cio nthe cieba ati ngali mbe wa 40 lesi stage na kuithi utuka kila ndeleva aile kuila ondio umwe na tukua andu muonza sune silingi mana 350 wae mai gabia uyenu ko kuti na mathina maingi mawia kumava kauntini ya Masaku Motongo ITV sitwa ni Daniela Mwongela. Nitunoete ne kuvoya sio une uneni wa atandithia makuthambia ngali musini munene wa Kitui atandithia ni makule serikali kumakia sio nondo matumia usi wa kalundu kwetethesya na une muisi munene kwa uima wa mwi na alama tumia kiuo cha usi u mwandiki wa Mauvoo kumakisio ki Onesimus Chalo tuvive Vilingi uno.
amwekana ala mathukuma wia wa kuthambia ngali na mota bakuvi na signo ila ikalundu kauntini ya Kitui nimenda serikali ya kaunti ino imeke sio cia kwitethia kwa ilia wia wo kwa kila maweta maina kundu kwa kwitethia kindu kila kitumite mase makastoma mo kwano baya ni thukumia baya lakini no nete matetho mainge mpano makawoshi na to yuna mundu na athi na baya uthini oyu kiboju ne jodo tumia na mundu bune boko thi kwitethia aitethia oyu ne la mindu ano oyu aitethia bu ala mai moga magua gwetha gwila twetumia si twetumia bano kuthambia si wengi kindu kya muthembo si wengi yani gwetha gwila ni odo tumia yeto etoboya tongoi matweke kibobaya matangi gwetha gwithila kibobu no tutho oingolo imwe kana osilingile gwetha gwithila twetumia kibogo no si wengi yu nondo kono kwa kwanza ko oyu mawano oyu ngwadi to ne gubo gwinge muno na ningwe na mena mwalika na ningwe gwa wo munge muno nondo oyu keboju oyu na gengi oyu metotethethia tutho yenga mbudu ethe gwithila twekithanga si wengi no tutetheka ne thanyo na kila ndo makwazia kumia ukolio kola kwengava na wito wa Kitui County engwatano na serikali nene ya national government nekana marulikanive andu makawoshi matu facilitate matu ekavyombewe for example matu voya ngambutiwe ondo kwa kwati kitu kethe ao kanini amwika ane maweta methito maimanza bandu ba kwitethia nthini wa nyumba ciene na ingi kutumia mitao ya kiwu kithuku kindu kila kiende na kutamba icha mawithi ululuko na kumekia wia wa kukwatwa ne mowau kwa mazito nitawakeli vinicheo kitele na ni mwene kivila wa bodaboda pano singino kwa issue hizo ya andu makawoshi masobezwe kyo nithitwe ngumiatia muno kugila ndono kule serikali ya kaunti ya Kitui na national government nikana kindu chu kikwe kwa mituki nundu ona ito tandu bodaboda pano paicho pakuve atwithite chuwe wa magika no joto kwika kwa kwatika ni bato ukoliko kuithekane ukolika kuusini ukeliko miundani na ambapo wa kwatu no utona kusikatwa kwa wito wako ngukule serikali ya kaunti ya Kitui na national government uza kuthia kindu chui matia kila kinga twa makawo shivano we nondo pathiana kune mali tene kuombe wakakoto vano masobe zoka kwa ne basio na une wito wako kwa excellence governor Ngilo oge muno ambo shukulikana andu amakawo masobe zibandu bauza kwa ne basio na no uthambi utekite ngambu tuze kwa bandu basio na ethe batonde kama kwakiwa munye banoza kwitha kaso masio ile siangale pe bandu sio thomwa basio ukuza kwithia maundu imende nesa nyeta ni mwekaliwa bano kalundu kawosh twina mathina maingi ningukulia county government ya Kitui itone kutwakia cho na itwitia gakoto bandu ba undu bena thina mwingi na itwikia mulika mwinzi wethia ni twathukuma masala mani kiripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui netawonesmas chalo naindi ngewesu ya Onesmus kuma kauntini ya Kitui ni okotweta muthia wa Vilingi Wa Mauvoo muvena na yakwa kumona musesia ndo kwa tena na kwa kuma mwambio mpaka muthia na takithio nekuya unanania ondo ka the level ngutanesia studio cia Mutongo TV indi tuwende sindini wa metando ito mekumukanili @Mutongo TV ke director mwema tumite #Vilingi Wa Mauvoo ndo vitia o matumani maku eli wasiti akamba tunai kivinduni indi yu Mutongo TV ni tuokie na Vilingi Wa Mauvoo ni Kalo Kinzangi kanani buchari ni muviamu no ukambia kithangathi nicho kiwu maumano na kithangathi na methima kaimene ula Mutongo ipato wa Mwane Boys ni muviamu no nginona angulitie ni munenge usongeola ni kuluni mweni ula twinake thini wa kilungu cha weno kanaindi Steve ethe wanakiveti na indi na kwata usonge wa kuli yu ngwitha indi ngiunenga usonge wa kuli yu na mina kukwata na indi ni muviamu no ndo kwatene na kwatwe komana one saa mwe na nusu sia iya wiona saa 3 na nusu ngiulutila Vilingi Wa Mauvoo ndo koloni livoti ye mwanya yake mundu ikale bchala wa Mutongo kuma wote county ya Makueni yolo wa kuvangula aimi medho yolo waende mutambo wa kuthia na kuvevenza maembe kumye kiwu cha konywa Kalamba Fruit Processing Plant nyene tawa Steven Mwema ende kwendani kwa mwei tona ne one saa isu na tavesa umona nusu na saa 3 na nusu sia iya wiyo na ende ndo neto nyokwata usonge wa ikulu yu ningwetha ngekwetea kwa yu tionesa